Timor-Leste reafirma amizade estratégica ao Japão e a comemoração loron moris Imperadór Naruhito. Ia âmbito recepção solene comemora loron moris badala nenulo resinen, husi Sua Majestade Imperadór Naruhito ia segunda ne, Presidente República José Ramos Horta li husinia discurso hatete, Timor-Leste reafirma ninha compromisso atu continua profunda amizade no cooperação com o Japão, baseia ba respeito mútuo no visão comum ba prosperidade no estabilidade regional. Chefe Estado hatete, Timor-Leste compromete atua profunda cooperação bilateral com o Japão, habela oportunidade para investimento, intercâmbio acadêmico, desenvolvimento sustentável na colaboração multilateral. It is with honor and pleasure that I join you at this commemorative reception marking the 66th birthday of His Majesty Emperor Naruhito of Japan. Allow me to express my appreciation to His Excellency Ambassador Yasushi Yamamoto for your gracious invitation and for their dedication to strengthening the relations between Timor-Leste and Japan. On this occasion, I join the Japanese people and the millions of admirers of the Imperial House around the world in extending my warmest congratulations and heartfelt wishes of health, serenity, long life to His Imperial Majesty. Emperor Naruhito continues to embody values of humility, public service, and human closeness that inspire respect and admiration. His reign, which began in 2019, symbolizes continuity, stability, dedication to the well-being of the Japanese people. So I look forward, Ambassador, continuing the excellent relationship we have had with your predecessor and all other ambassadors. We always look after them. We will look after you as we look after all the ambassadors here from so many friendly countries. The country is small and the needs are great, and because of our smallness, we become really a family. Nunemos embaixador Japão e Timor-Leste compromete durante ninha mandato se halo esforço atu halo progresso concreto e relação bilateral entre nação ruane. I'm confident that the friendship and the cooperation between our two countries will deepen further. What is even more fortunate for me is that I arrived at a crucial juncture that enables me to leverage these three assets. I once again extend my congratulations to Timor-Leste on its formal accession to the ASEAN last October. I have high expectation that Timor-Leste will play an increasingly important role in this region and the international community. Timor-Leste mos agradece apoio continuado Japão-Nian, apoio Japão-Nian hahukedang husi período da huluk independência, inclui contribuição para estabilização institucional no fortalecimento capacidade Estado. E evento ne membro governo, corpo diplomático, parceiro desenvolvimento no comunidade japonesa e Timor-Leste, participa hamuto, hodihato parabéns no desejo dia ba monarca japonês, nebe simboliza unidade no estabilidade povo Japão. Recepção solene ne taka ho mensagem na amizade no solidariedade entre povo rua, hode Jesus kata ka relação Timor-Leste no Japão seguras na fating iha futuro. Equipa cobertura Ziamen.